Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili remaja Lenggudu memiliki konten-konten yang menarik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ampar bawa game online ka. Lawan mati main cawan main pawan deh kemana? Hindi tahu lengai, bor kecanduan ipian doga. Nope. Kemudian cara waktu nanti pagi Malaysia ya. Man sekolah rakana, man marajen main pakai komputer napa? Daerah. Minjam nggak semadar ngomong pagi. Santai jam nilengan. Enak santai kamu lembar bare. Tame tanah dulu balanang dede. Lalu nih saya cengho palam ham. Allah palan nilengan. Anja kan dede sih nami bampam game re. Besok ini deh. Iya orang lengai, belum ngomong lengai. Mana lan lenga? Ira lengai sama kalau lo bawadu, na emosi ipi. Nedera masih lenga kalian buat ada pandai ya? Lihat jaringan kemana ya? Bes dia betul apa ya? Apa cah lu? Dek. Oke. Mana HP? Nah, udah HP ini biar dulu kan. Nah, HP. HP HP. Kira mau HP. Kira. Dah, HP ya. HP. No. Sekarang. Woi, musuh dia. A few minutes later. Lenga apa lo beno? Aku sih haban deh. Nawaring melenga buat timpa game na. Oh dampangin na. Mau dah apa nakan dere? Ede sih, tele. Or kanta game deh dulu. Namancu tele na dulu. A few minutes later. Woi, akan jelawe. Waring mo, biar HP nembali pag sana nih. Nai kasih ada gue. Woi, memang tadi. Ambil lu. Asyau. Kira. Musuh dia. Oh lengai. Ede nih gue. Santai kamu lembar bare.